Hei tērā maramara no te hunga poro tū I whakaeke atu rā ki runga I te arahanga matua o Tāmaki Makaurau. Rongo ake ai I te whakatau a te kōti mō rātou. I te kōti ārohe o te raki pai whenua rātou I te rangi nei, mō tā rātou hīkoi poro tū I runga I te arahanga matua. Ko te kaupapa o tērā hīkoi a rātou, he whakahe I te hiahia o te kāwanatanga ki te kōwiri I te papamoana o te tairāwhiti ki te kimi kōhinu. Ai tēnei wā, ka haere tonu te whawhai kia tū, kia haka he mātou ki ngā mahi ua drilling ki ngā tahata moana o Aotearoa. Nō reira, ka haere tonu te whawhai mo tēnei wā. Basically what we were trying to do was raise awareness, let people know that it could happen here and pretty much try and form a movement to stop the government from doing it. Hei tā rātou anō, kei te whakarite rātou I etahi poro tū tino nui e pāna ki te kimi kōhinu I te wā o te whakataetai whutupōro o te ao.